Agcweleska ngamadoda shaya amabhoda jump asebenzela abantu abawuhlaleleni wena uthi awuna-passport, i-passport yokwenzani? Agcweleska ngamadoda shaya amabhoda jump asebenzela abantu abawuhlaleleni wena uthi awuna-passport, i-passport yokwenzani? Ngitivuka vuka emaqandeni wena mpema, wena ubona ukuthi abantwana balambile. Ngitivuka vuka emaqandeni wena mpema, wena ubona ukuthi abantwana balambile. Agcweleska ngamadoda shaya amabhoda jump asebenzela abantu abawuhlaleleni wena uthi awuna-passport, i-passport yokwenzani? Agcweleska ngamadoda shaya amabhoda jump asebenzela abantu abawuhlaleleni